Wigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi nitete na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri nteto cietu cia mugwanja na rua iri tariki 19 mweri ni jwa mugwanja mwaka ni jwa 2025 rietwa ni Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto iji kamiti iria yathurirwe ndene ya kaunti ya Meru ni ngavana Mutumantu Ithinkia nikenda ogutega witi ngugi bwa abitha ba NPR ntere cia Ndumuru nandi ni bethiritwe bagikinyia ntere iji aria bakiaria baugite ukaria ni bwambiritie gucokanira. Kuma ngavana Mutumantu Ithinkia tariki 4 mweri ujo wa gukinyithia amabitha 50 ba NPR antere ecia Ndumuru na ara thirikari yake kaethagirwo ikithinambe na kubamenyera nikenda abathinambe na gutetheria kwaiga ukaria ntere mwanya mwanya cia urithi na kamiti yegie kumenyera antu baba NPR yathurwa baithiritwe bakithiuruka ntere ino cia Ndumuru kuona akana ukaria na buthitanambe na gucokera na endi bokunjira tarithi bakiuga ukari buganite ntere ino na baina nkatho kiri ngavana. As a representative from Isiolo, tunashukuru sana kwa sababu the initiative imetusaidia sana aswa kwa upande wa national administration. Ndene ya Meru tuturaomba gwikethania ibone ne turari ni ngombe tukumba tukumba wita ukinya no tuba amba baraba yite ngambe chetu mpiruge ngiri nyanya karibu ngiri 10 tuzo ngatho mingi bwana ngavana twegora ibo boya thine nende twina ciume biire kuma igwe yao tariginya ngombe cietu kana mburi ciume biire bigute iraigwa kinyemwe kwa hivyo njune na ngatho mingi tugurta turi antu ba Meru sana antu ba igembe no igembe centru na tigania rwari na tucogete kithakene ketu rwari ndi woni ndi murithi ngombe cia rwari ngatho ikunyuite na ruyo ikathama cie area ya ngatho nendo tuna security kuno mucogiria nkatho ibo ya muno bwana ngabana no tungambe ni kunyerwe lo bwa titanyo miaka 10 ithiri ngambe oiko muguru toka bere oiko nywa ngatho ngambe iko ikunywa toikanatia ngambe iko ikunywa likiau ngambe ikunywa likiundu ngambe kunywa ndimwe mwi no tuba security waretera bwana ngabana ya askari 50 na baili asikabare barwaretere bwana ngabana ngune kuonekana kuma ntukwira twakarire nthi ngavana twithire tuturi antu bawatanirite na antu bena urumwe na batu tukienda kuthiria thina ire twiro tucumbura so ke kamite buru iboya no ntu utiro turagwa tucamanie mucamane turi wacamania na tukua twacamana cia mweri ya ile na kinyari yakwe no batu twacamanie ye bindi ntuko cionthe to make sure askari bara twaero iba kuria boya no ntu nya yetu ni askari bau na nya ngavana wetu ni askari bau ciumia biele bithiri kuma ntukwira twekera askari a gutethirwa kwina thina arithi tafadhaleni twekeni siasa kando na bantu ya urithi kando mantu ngombe tukwaragia mantu ngombe tutaichegera gwegento gwege Kimeru waichegera makorokori na makorokori ya uichegera utibi otethia byo ko itakwanda siasa tina maana na siasa cha kwaragia na makabila nacho turi antu kabira nyingi na tuburite kwetha tukaraga mantu ya urithi wa ngombe yake na mantu ya security bariuga kwejana gwa kinyankare ciere ira cianenkaniro ene thirikari ya county itetheretie muno kurutha patrol ntere mwanya mwanya. Imenisaidia pia mimi mwenyewe kama chief kutoka Nakuru Plateau location kwa sababu the patrols ambayo wanafanya mpaka area yangu mpaka Kashuru mpaka wana extend mpaka upande wa Gambela na kutoka hawa askari wawekwe hapa. Kutoka hiyo siku hakuna maneno ya stock theft imeripotiwa tena kwa sababu wanajitolea. Vile hii governor ya Meru alifanya kazi na community. Kwa hivyo sisi tunapenda tukapata hii mabarabara, tukapata maji aongezea tena kambi nyingine mahali naita Makinya. Sasa sisi tutakuwa sawa kama community. No kwe ne antuba area hizi ya northern grazing area bonde bawiritwe arimi na arithi nkuona kuringana na mpango ya ngavana tweta bwega na tweta gwikira kana bagaiba so history ngombe cia yawa
turenda andu murua nontu orinde ng'ombe cianjiritio coka rwa ng'ombe ikonywa ngatho ikonywa lubo rwari so baraba kuona umucetho uti mucetho yirio iko make sure utonga bwetu bwe sawa sawa. Komando Morege Benoth, Peter Nicholas, Chabari. Wakili Kiogora Mugambi ni atariritie itumi mwanya mwanya bya kweberia mubunge wa North Imenti niwe Raim Daud Gitine aria augite kwa biumia bithatu biezete akethirwa akiuthurania saini ngiri 35 na nkurukia ikie saini jikiri kamiti ya mianka na ithurano IBC akiuga ni mieri 3 ikethira akethirwa kweberia Bado tusikiza ground na kumara tuge tusikiza ground nkugiro nka North Imenti yonde na ndongo North Imenti nkela kona mubunge wetu akugita Raim Daud in the process akali bakara bembira bambira batinganiri na kuuba kuigwa batinganiri mandara akugita na ndi wakili bamburi azomba kugita na ndi wakili ndataka kwina article 97 na article 98 cha constitution na kunya section 104 cha elections act ile kuwa mubunge after 2 years akethwa tengo gya kugita no bo muite babo bwe bara elected yani bara bwe ba anto bara registered voters ko ko ndo ndai dire form iji na form ndo registered ye tatu ite na malis kanambi ni ore akali bawugite na kintu kyambere kirabo tetera mono ndo bwa Raim Daud bali ugatire 2024 na kurukiye punitive finance bill na medingira kurera akali bonde na anto bonde nya Kenya bonde batamitika area. Number 2 atukumbe kugita oversight role mya nguge mubunge tukutania na executive mbunge gutakora dirikali kugita agachoke biuria na mbina akore biuria kwina black actions kugitwa kwina killings nyana no diment kwina kachuriza mwanga bai atoleta statement yote kukashifu manto jau nyabara bagwatiza ibe kotini atoleta nya kotini abitrinya cash bill alinya bekira wakili kanambi ko wakali bakuigwa wote mubunge waona to ba represent. Number 3 kwina lobbying ile MP bagiya be MPs atokete lobbying no to ataka budget ile akurukiro bai June national budget kwina stored project nyingi mono chumete kumegitara kibake kumegitara ya Uhuru Kenyatta within North Imenti Nyameru County yonde ata lobby nyomeru chidwa cha allocated to mbecha kuma dams kuita njira na wega akili ko wakali bakaiwa wote mubunge wa watu ba represent na number 4 bandu bakugwa bakauga wote mubunge wao na izire makosa kuungana na bunge bangi kutonyera kintu kake ari irregular impeachment ya deputy governor deputy president Rigathi Gachagua ko manto jechana yoto dithithie na twathithia forms na nto bogana ndi bagekira saini na ithurambire kumego na itwikirita saini nyingi mono North Imenti na 96,000 registered voters na tulenda a third of that only around 5,000 na itoku by in the next 3 weeks tukaba tukona bau na tumbinga iko chia KBC na IBC da ile constituted na itayari kende educate verify after within 15 days verify ikenale motion the speaker kemuita kumuricall ina question iwe antu mbana iko linga kura no bakwenda ale MP onge Abdreme ima 2014 twaiteka ile mchakato ta jojo lakini leo tuteje manto mono na anto barato wa watu na bore Abdreme na betre na abo influence abo mmecha manzo ya haraka lakini round yeje daiji tuendelee tena anto abo umiete bonde rera to watu na akuru lakini daina ni anto bonde bakuga uyo temo bunge urea oburigo temo bunge no Imenti constituency town na atiku represent manto janto uraba kwenda kuma KBC na ba kia speaker kuwa na ba ku verify threshold iko kinya na ko speaker no adikile na ndi ko kuna vacancy iko dido na ndi election
batu ke batu rutere batonto euni oto kalungamira within 3 weeks ko batu to na sainyo about 5000 to get IBC within 15 days na tuinge ba yon to iba bero ituko within 3 months ka ba to choka na ke wananchi ndo to kangania nyamwera saini kuna rumbe kuwatana na naibu teatro choka kuwatanira no ndoni oni andunga migezeka 2027 the aspirant lakini in the process ya kuthirunga kianto na aja groundine ni anto baramborerie na kuombo tutebia itukuigwa gwita mbunge owe tuthaiji ande wakili no namba tebia kulingana na sheria ya ngomenya daina le IBC constituted otendo batumba ko record mbunge okatwa trade tanguge sheria yuga after 2 years poko mbunge trade tanguge no bomuite ili mbele 12 months before elections. Yes. Mubunge wa Tigania East Mporo wa Buri na ugetewe atinogania na anthu bawe bagi siasa nuntukiria bakwenda ni kumugitiria we kwithirwa akirita ngugewe kagitene ukauna ugite akarumira witi nguge ndene ya gisigo kiawe akioria akariba gisigo giki kwithirwa bakirumira mutongeria uria ukurita nguge. Waita mtu borongo ya antu bakoma Nairobi bakeya kinyora ari kuna yete kwa kwindu kya mulele atavivya na magaka kulle ikutambio na wa muria antu kaweka mwake iwetie karama aboni loi nani mbeyirete kwa grupu wengenyo eyete ya tora na lori mutemba yo murayo ngirini ngombe cia mutharao na cia karama yeta ya atirezwa kirema ngombe kajenga ure chionguma ngarene ngare kaingwa yaingwa paka ukiangonia ba ondungare tete bakuretia mauru bakera mauru ngari mundo karama ya aile mokinyo akaga muthara ile mokinyo akaga bwana mwamba ngombe loi bwana mwamba ngombe kithomo kietu kiatuletie maru nkiamba kweya kwani ali mobare barabe ko Machakos bangi ko Wajia bangi ko Embu neta na regional bonde ndanje kuna tena yetu nondo mwali mojo noena kiona na betu nondo atiari yao nete kana ngania mwali mbona kumba kwa yake Meru akalia mwana mwali mbona kumba na musiari lakini wakati mbegamba le wata na mbegamba wata na mjaluo atina kiona wona ndo mbona uteke na kana Who na support yekwa. You have my support 100%, and I continue supporting you until the end. Kithomo mwagerete kuthira mwejimiwa imurungu nwa kuretere uraya kendo oteithia kithomo kiane yonthe mwejimiwa kiane yonthe twaika mbere no campaign na twaika mbere no kuritira ngwe kinyote yo duare mweshimwa keyete ao kutoruorira irasibira ari novetire na kwera uma mweshimiwa ibietete kunika ibia unekete kinyama yenda kuirana uto rongo kinyachi ali baba complainete anto baku baikweya bona boira sinkari be yabaleta proposal no to kwithire irasu kimwe biele vidatu Hita mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma kagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ya na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia mutujwa nice extra premium nkima ya mutujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na njeku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
ni imboro na imure mutheri mututu jonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji Nice na Nice Extra Premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Moxie Aluminium nio nduka enjeru buria hadu ya Meru iria gukwa into bionthe byo kuthongomia nje kuna kinyobisia kuna maguri ja mega. Turi na into mwanya mwanya bithongi ja aluko board sheets, polycarbonate sheets, car shade net, stainless steel wax, perspex glass, aluminium wax, bathroom cubicle, frameless glass door, glass balconies, glass wax, insulation sheets, locks union kanayil, acoustic ceiling na skylight kana pagola. Turi mita inka ya kiruterero muthomurango nejo gutonyera Greenwood City Mall Meru. Iturugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka njuma kwambira thejiri charukire mwanka thaa 11 ciogoro nontu bwante tonkuruki yongira nduka yetu kana turingire thimu kurukira 0706 446 198 Bwinthe ipo kwa tiogeni. Gicokera na nteto nkuruki akariba ntubochwe Gembe South ni bachiumiritie na kuga wa kagita karia ngabana mutumantu ithinkia ethiritwe arigitine kio ngabana mantu ja maingi ni jombete kwithirwa za kigaruka ndene ya kaunti ya Meru amona kinya witi na mbere kwithirwa bukioneka kumane na bubo nande ni borite mwingi kwithirwa bakinenkira ngabana mutumakanya kange nikenda ethirwa kiojuriria manifesto wewe Dennis Mugendi na ntatweje. Siasa cia one term, two term na guku kaunti ya Meru nacio cia after mirurite aria atongire bamwe bari mathabu ne gutigira ngavana mutuma tu torikithurano kijite karibanto bochi ugicigo ke ubunge kia Gembe South kuria aumite iba muteterete na kuibonete witi na mbere buria kuthia kaunti ya Meru yonde kuma gutonya gitine na bona yewe kanya ngavana mutuma ari kuma itine kia ngavana dene Meru county etogambele tuonete chijira chionde mbelete kuwa mbele tuonete Meru ni bete kuthia ina thele dia ekuligia kunyumba wala na wile security ya Gembe North akambo mikeno na mikirie na wile ote tenda cia Meru ikomba kuthananua
outside Meru County. Chonli the China atobakuma Meru County. Au nombete kwa chief. Kwa nyama wa general era ya korone korune yete korura inyantu ko tareki 28 na itokuwe ibwa ya nonto wa kinya wa sebo ne ako mama general hospital ona nguewe eru arinya ndomera news nenda ona music festival netete ko oldo a Kenya mzima Meru itoko eru mno nonto thayu inya ngwecieto cia ukira tona na baumete kuraya bayete na Meru kumancha Meru ni ukira na itoko eru mno ingwera koruta no barombete ma MC bambungi ya kaunti ya Meru na bobete na bena kumugwatira baite ngugi bari amwe na ugukitha kuna gitumi gikinene kiawe kuthurwa kairi na bungi na buiba kumuromba akorirwa ni antu babethi kubaswira ngugi thirikari ne u yawe 70% ni youth na youth hawana kazi, hatuna ajira kabisa. Tafadhali tungemuomba arundise ile kazi mheshimiwa Kiraitu alikuwa nayo ya MYS atusaidie, na tena ningeomba asindue miradi mingi. Tuko na hata hospitali yetu hapa inaitwa dispensary, kuna maternity ilijengwa hapo lakini bado haijakamilika. Njira chonde ja sawa sawa na tunye hukuma besira chonde cha hiki cha kuandika hata na kuandika mbondile waandikani ye tukienda nje nao mtuma tuvudhira empowerment hiyo ya kuinua vijana azin mafuta nini napanda waangalie sekta pia. Hata tunataka mtu atusafishie huku kukue smart na kuweza kuwa smart no tunaino musina huku kuwa smart. Hata msee akikuja anaona yenyewe governor ametoka hapa. Dennis Mugendi weru weekendi ntole ni Antobochio wandini ya kegu ya Antobochio Gembe South County ya Meru. Cukuru ya primary ya Mbogori ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni amukirite mathaga za kithomo za gitumi nikenda gutigira kithomo nikigukira ndene ya cukuru iji aria urungamiri bugite utethio bubu bwizite na uguni bwa mwanya. Tumite bamukwibo bagukuchogoria bangi bakuma kuraja ona ndijia Rugongo, lakini twejete guku nuntu bwa gusupport skulu. Skulu yetu ya Mbogori umde twaeja na mbuku 500 textbooks jiana kuthoma na mathematical sets 45 nuntu bwa candidates bala bakurutha kigerio grade 5 na grade 6. Tujete go promote kithomo nuntu kithomo nikyo equalizer, nikyo gitumaga mtu athi kuntu kunde engiumba kana kurutha gintu kionde engiumba. Ketho ni mwana umite family ite kweyumba kana kweyumba kithomo nikyo kibegananagia. Koguo turenda go encourage gukuchogoria ona beyond ana betu beumie na kithomo nuntu nikyo ikaomba kubaruta ketho ni thina emoji mauntu baria makwendelea uko in the nation. And the Rotary Club of Carlsbad, California, I am representing them here in helping and assisting in healthcare work and promotion in this region, and it's an honor to be here. I come to Kenya every year. This is a perfect example of what Rotary International, basically Rotary Club, represents in terms of identifying the needs of the community and ensuring that as volunteerism is actually used to make sure that we're building the community ongoingly. Traces, you know, 360 degrees bottom kilomde. Ne atlas already turete ana bagole omto yae mathematical set turete ana gutega kinyo mudinywa kigerio mwana ategurite mathematical set na bugutwa mathematical set simply ndienda kuga bugutwa tethio munene muno wa mbuku wa mathematical set na bwingi ona gintu kingi kiega bwingi twa as a school we would appreciate. Hau niho twakinyira muthetu wa nteto cietu cia rutha mugwanja itana mbere na kurumira mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya.